لسر و مجاره جه پارلمانتری HDP هجای حسن özgüneş جه شرنخه دپرسم هجای حسن گلک بخیراتی کردستان 24 HDP دی گلک مجاران دا روبروی گلک کشیانه هرچی قاس HDP خو آماده کر بیتن جبو کو سرناو پارتیا کدن یا کو هری داوی صلاح الدین دمیرتاش پاروکری پارتیا کسکا چبگر بشدار ببیتن لیدیسا نکاریتن بودجه HDP یکوج خزینه ته جبو هل بجارتنان لسر ناوی و پارتیا هنه خرج بکه آنکو کشه یاسایینه دستورینه مادینه مثلا گرتنه جی دروجه ودایه HDP چاوا به موراله چاوا دناوان آستانگیان دا دکاره سر بکه سلام رئیس اگر دستورا و هبت ایرو 16 مهیه یا آداره کنکوژیا حلبچه هتیا پیکانی سال بگراویه سریدم همو جانگوری شهیدین حلبچه ببیرتینی سوزا سرکبتنا داخوازیا وان ام ددن کو یعنی داخوازی وان سر بخین و دیروکا خوده مجیه خوده دلی خوده ام هر تنبدین جیاندن و او قتل عمل سر حلبچه و گل مل انفال هاتی کرن ام شهر مزار دکن و به آلیگری و صدام حمیان رم اگر ام بین سر مجارا HDP و هلبجارتن راستی اجبر کل ترکیه سریده مثلا کرد نهات یه چاره سر کرن و گلک پرسکره که این جواک این گلان این باوریان این جنان این خیزانیان این خیزانان هنه هاویردور هیا ترکیه نکاره دموکراتیک ببجبر و گوتنی که همه هیا هم دو بیشین کیش بو گلک کرد سیاست بکی گملگ آگرد که برخواه اف 30 ساله چندین پارتین مهاتن گرتن بلکه به ده هزاران انسان ما زندانی بون کوچبر بون جبر کو سیاست دموکراتیک جبو گلان دکرن سران جبو گله کرد یعنی جرب کیامه هیا راست کارما زور زحمت لی امج پارتیا وی قاسی نکو ایشین گل خوا و گل ترکیه چاره سر بکن ام وی زحمتیه هر تم دزانن یعنی نبیانی وینه نها راستی بله هجای دولت همه آلیان دا سرمدن پارتیا ما بگرن و کی دیگه رهبالین ما خص زندان نزدیک 5000 زندان ایدانه و هند زانن بیجین بدادگاه دستوری بریان دابو او بشا درابان یا پران وکی هر پارتی هم بسته اینیم پیشیا و گرد بی اجوه و گریان شوره که گرتنا هر قداغا 451 سیاست مدار ریکورد سر راوستین نقابانا سی وکیل مهنه یعنی قداغه جرات خواستن و داخوازی همه چه بود اگر دویل بجارتنی داشت ارادا گلان درکه و هرکس آزاد بکار دنگ خواه بده سیاست باشه هجا حسن نکی دنگی تا قد به نظرم مسئله چی اگه هول بده یک کشهی پرزگره که لباخو چاره سر بکه مثلا آنها دروجه ودا بگرمی بحثاوی که هیا که HDP پشتگیریه بده سروک CHP Kemal Kılıçdaroğlu ku kandide masaya şaşıya opozisyona bu poste serokkomariya Türkiye tamam qasi durujendi cevina hava digelwi heye hun biryarın çi şertu merceke peşna pavejna peşyawan bi kijan şertu merci dengi xo bidene Kılıçdaroğlu aya eger hatu Kılıçdaroğlu razı nebe duruje ve havada ki heye jibu bibita kandid راستی متخواست از ده بکن او پرساتا یا پیشی تمام بکم یعنی اجبر کو مزانی و HDP به آوای که وکی شوری سر ما بس توی ما بسکنه نه ما alternatiفین جدا آماده کرن نه alternatiفین ما هنه کو ام
partiye ki di bikevin hilbijartinê ev amade ye. Gelê me vî alî de dibe tixaman nehilgire alternatîfa me heye. HDP jî negirtina wî an ji paşdenedayîna wî mesela eger zû negirtina wî wekî xefkêkê li bo me danîne. Eger paş hilbijartinê biryar bidava belkî em HDP de biketbe. Ama niha ew şert û merc halê rabîne eger bersivek nede hevalê me dîsa serê lê da ku paş de bidin. Eger bersiv nedin partiyên me yên din hene ebu wekî ji wan biçin. Mesela serokkomar wekî stratejîk me ev biryar girtiye dibe ev hikûmeta zordest ya înkara gelan û baweriyan û jinan û xêzanan dike şerxwaz şer bilavî hem Tirkiye û hem dervey Tirkiye dike me gotiye lazim e ev hikûmeta hukukê nas neke, azadî nas neke, demokrasiyê nas neke bê guhortin. Ev stratejiya me ya esasî ye. Lazim e ku ev qeyrana çêbî nav Tirkiye û aloziyên pirsgirêkên ava bûyîn ji bo çareser bêkirin lazim e pêşiya gelan û partiya bê vekirin demokrasî bê hemû Tamam pirsa min ji kerema xwe bersiv bide ji ber dema gelekî bertengê hêjayê Hesan. Eger Kiliçdaroglu bi mercê we razî nebû hûnê kê bikene kandîdê xwe bi kurtasî ji kerema xwe. Yani Kılıçdaroğlu ve hecdê mehê bi hevalên me re hevdîtinan bikin bêguman beriya sal û nîvê me 11 xal nîşan dabûn gelek xalên me û bernama em bêjîn enya gel ya Kılıçdaroğlu pêşkeşiya wî dike gelek deran re digihêne hevdû hinek xalên esasî hene wê wan jî guftûgû bikin. Yani me gotibiye eger me nebînine qebûl nekine dibe ku em endamê xwe derbitin. Eger qebûl bikin û pêşiya Tirkiye vekin ew ji biryara partiyê wê diyar bike pêşerokê hevalê me gelek nêzik de wê diyar bikin ka wê endamê xwe derxine an wê destekê bidin Kılıçdaroğlu. Parlamenterê HDP Hêjayê Hesan Özgüneş ji şirnexê gelek spasê var baş. Êvar baş serçavan.